Good afternoon, everyone. Bonsoir, Democratic Republic of Congo. Buenas noches, Guinea Equatorial. Boa noite, Angola. We are here because today the United States imposed sanctions on Rwanda. 2 weeks ago. Muraho neza bakunzi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure. Turi ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bikomeye cyane igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abajenerali bane bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda. Ibingibi turabigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano irimo kubica bigacika. M23 na FARDC barimo gucakirana. Muri kano kanya turimo kuvugana, imirwano ikomeye irimo kubera mu bice bya Minembwe. Ni muri Kivu y'Epfo, muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Masisi, naho urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Muri teritwari ya Warikare naho imirwano irimo kubica bigacika. Ibi byose rero turabigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turerekeza mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru arimo kuva mu kibaya cya Rusizi aravuga yuko intare za Sarambwe zirimo kwisuganya ndetse ko ubwoba ari bwinshi cyane ko M23 yabigiye kwisubiza umujyi wa Uvira. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko amakamyo menshi cyane arimo gutwara abarwanyi ba M23 kandi ko barimo gusatira igisagara cya Uvira. Ibi nabyo turabigarukaho muri aya makuru yacu idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Aya makuru yacu mu nyemerere tuyahere ku bihano bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abajenerali bane bo mu gisirikare cy'u Rwanda. Ni nyuma y'aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze iminsi irimo gukora lobbying isaba yuko abanyamerika bafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ubu none ko kera kabaye abanyamerika bafashe ibihano bikomeye ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abajenerali bane b'igisirikare cy'u Rwanda. Ni ibintu byashimishije cyane abakongomani. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kubyinira ku rukoma. Buravuga yuko abanyamerika noneho batangiye gufata ingingo za nyazo. Ni mu gihe kandi imirwano yo muri Kongo yo rwose ikomeje kubica bigacika. Nubwo abanyamerika barimo gufata ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda, ntacyo rwose bizakemura muri Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zafashe bino bihano ku basirikare b'u Rwanda bane n'abajenerali bane bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera uruhare rwabo mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika iravuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Amerika ikavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda cyafashije M23 kwigarurira ibice byinshi. Amerika ikavuga yuko u Rwanda rwogereje ibikoresho bikomeye cyane muri Kongo, ni ukuvuga ibikoresho bya gisirikare. Harimo ibikoresho birinda ikirere ndetse ngo harimo n'intwaro zikomeye cyane zihanura indege ndetse na za drone. Harimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo bijaminga za GPS. Ibingibi byose rero ngo igisirikare cy'u Rwanda cyabikoze kandi ngo gikomeje kubikora kiri ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero Amerika ikavuga yuko ari byo yahaniye igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abariya bajenerali bane tugiye kugarukaho muri aya makuru.
Igihugu cya Amerika kivuga ko u Rwanda kuba rwarafashe M23 mu burasirazuba bwa Kongo ari ukurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington u Rwanda rwasinyanye na Kongo. Dore rero abajenerali bane b'igisirikare cy'u Rwanda Amerika yamaze gufatira ibihano. Ku mwanya wa mbere, Generali Mubaraka Muganga ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri, Generali Vincent Nyakarundi ni umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Ku mwanya wa gatatu, Generali Rukika Rusisi akuriye diviziyo ya 5. Uyu nguyu yahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye Special Operations Force. Ku mwanya wa kane, General Stanislas Gashugi, uyu nguyu ni umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko ibingibi byabaye ari ibintu rwose bidafite ishingiro, ndetse u Rwanda rwamaganye ibi bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruvuga yuko ari ibikorwa bibogamye cyane. Leta y'u Rwanda ikimara kubona ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yamagana ibingibi by'ibihano byafatiwe RDF n'abasirikare b'u Rwanda. Nimwiyumvire uko itangazo rya Leta y'u Rwanda ribisobanura. Ibihano byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika uyu munsi mu buryo bubogamye kandi byibasira uruhande rumwe ku nzira y'amahoro ntabwo ruri kugaragaza ukuri, kandi bikaba biri gutandukira ukuri kw'amakimbirane ari kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero bya drone by'urutavanaho biri kugabwa ku baturage binyuze mu kirere no ku butaka, byonyine ubwabyo n'ugonyora nkana gahenge bikozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nyamara biri gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu kuri twebwe ni inshingano, ndetse ni umudari w'icyubahiro ku ngabo z'u Rwanda zibikorana ishema. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse harimo n'abacanshuro, ibihugu biri gutera inkunga imitwe y'abahezanguni nka Wazalendo, FDLR, umutwe w'abajenosideri uri no kurwanira hamwe mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo yiyemereye mu masezerano ya Washington ko igomba guhagarika mu buryo yemera ko buzasuzumwa uko yabikozemo, kandi itagize uwibisiganije, guhagarika gufasha uyu mutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yishamikiyeho. Ibyo ngibyo ubwabyo nta ntambwe yigeze iterwa mu kubishyira mu bikorwa. U Rwanda rwo ruracyashishikajwe no kwitandukanya niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yubahirije inshingano zayo. U Rwanda kandi rukaba rwakirana na yombi isubukurwa ry'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyari byaganiriweho mu biganiro by'amahoro, birimo itsinda ry'ingabo rigomba gukora ubugenzuzi, binasaba noneho abafatanyabikorwa bose kubyitaho. U Rwanda kandi ruracyashishikajwe no gutanga umusanzu warwo ku iyubahirizwa ry'amasezerano ya Washington, harimo no kubahiriza amasezerano agenga ubukungu yasinywe. Umusozo. Igihugu cya Kongo cyo rwose kirimo kubyinira ku rukoma. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo rwose yishimiye ibi bihano, ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo. Muri kano kanya rero abantu benshi cyane mushobora kuba murimo kwibaza impamvu ikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abajenerali bane. Ni ukubera iki ubundi Amerika yahannye igisirikare cy'u Rwanda n'abajenerali bane? Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa cyangwa se za operasiyo no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Generali Nyakarundi yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga yuko izi ngabo zirwanira ku butaka zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika kandi yafatiye ibihano Generali Rukika Rusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Generali Gashugi
we yahanwe nk'uwasimbuye General Karusisi kuri uwo mwanya. Mu gufatira ibihano RDF, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nawo, ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ibikoresho bikataje mu by'ikoranabuhanga rya gisirikare nk'indege nto z'intambara zitajyamo umupilote, indege za drone ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika ivuga ko ubungubu abasirikare b'u Rwanda babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo, aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha kugenzura ubutaka bigaruriye. Amerika ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda gitanga imyitozo ku barwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse ko igisirikare cy'u Rwanda gifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya harimo n'abava mu mpunzi. Washington ivuga ko M23 ifashijwe n'igisirikare cy'u Rwanda yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, ita abantu muri yombi bazira ubusa, inakora iyicarubozo. Ntacyo M23 yahise itangaza kuri ibi birego biyishinja ibyaha bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko mu gihe cyashize M23 yahakanye ibirego nk'ibyo. Kugeza ubu rero M23 iragenzura ibice byinshi cyane byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ikomeje kubica bigacika. M23 irimo kugenzura imijyi ikomeye cyane nka Goma ndetse na Bukavu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero biribonekeza yuko zamaze gufata ingamba zikomeye cyane zo gushyigikira Tshisekedi, ndetse zikaba zirimo gufata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Amerika kivuga ko kuba u Rwanda rufasha M23 ngo narwo rubyungukiramo, ngo hari ingurane igihugu cy'u Rwanda kibona. Amerika ivuga ko byatumye igihugu cy'u Rwanda kigera mu turere turimo amabuye y'agaciro menshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo ngibyo ngo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha izi nyeshyamba za M23. Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje, ndetse ko igisirikare cy'u Rwanda gikomeje gufasha M23, ndetse ko intambara ikomeje kubica bigacika muri Kongo. Ibingibi byose rero ni ibintu u Rwanda rwamaganye mu itangazo rwasohoye nk'uko nabibabwiye. Ibi bihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ku gisirikare cy'u Rwanda ni ibihano bikomeye cyane, ndetse bano bajenerali bane bo ibikorwa byabo bakoreraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigomba gufatirwa n'Abanyamerika. Niba hari imitungo bafite muri Amerika, Amerika igomba kuyifatira. Ni ibihano bigaragara ko ari ibihano bikomeye cyane by'ubukungu kuri bano bajenerali, ndetse nta munyamerika wemerewe gukorana na bano bajenerali ibikorwa by'ubucuruzi. Amerika kandi iravuga ko izakomeza gufata ibindi bihano bikomeye. As we continue to hear from the US administration, more are on the way. We will be back soon with a lot more to share with all of you, so stay tuned. Uyu no mumenyesha makuru Hariyana yamamaye cyane mu kuvuganira Kongo ndetse no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Aravuga yuko ibindi bihano bikomeye cyane biri imbere. Muri kano kanya rero munyemerere twerekeze mu mirwano ikomeye irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndabamenyesha ko kuva muri kano gatondo imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Hari imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu micungararo ya Ngungu. Abazarendo na FARDC bakamejeje barimo kugaba ibitero bikomeye cyane by'indege za drone. Amakuru dufite aremeza ko ibitero bya drone byongeye guca ibintu muri Masisi kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu.
Abazalendo na FARDC baravuga yuko byanga bikunda bagomba kwigarurira ibice bya Ngungu ndetse bagakomeza berekeza ku birombe by'agaciro bya Rubaya. Ni nyuma y'aho M23 yari imaze iminsi yisubiza ibice byinshi muri Masisi, ariko kuri iyi nshuro noneho FARDC n'abazalendo biragaragara yuko bongeye gukaza ibitero bikomeye cyane by'indege za drone. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri za lokalite nyinshi cyane muri Masisi. Muri kano gatondo kandi k'igenekerezo rya gatatu, igisirikare cya Kongo kiravuga ko abarwanyi ba M23 barimo kwerekeza muri Walikale centre. Abarwanyi benshi cyane ba M23 barimo kurwana berekeza muri Walikale centre. Hari amakuru avuga yuko ibitero bikomeye cyane birimo kubera mu ntera y'ibirometero 10 gusa werekeza muri Walikale centre. Hari ubwoba rero ko izi ntare za Sarambwe zaba zigiye kongera gucakira teritwari ya Walikale. Muri Kivu y'Epfo naho imirwano irakomeye cyane. Hari imirwano ikomeye irimo kubera mu Minembwe. Mu bice bitandukanye bya Minembwe, indege z'intambara za Kongo zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe. Kuva mu rukerera rw'irigenekerezo rya gatatu, indege z'intambara zikomeye za Kongo zirimo kugaba ibitero bikomeye. Ni nako kandi abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi nabo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya Twirwanego ndetse n'abarwanyi ba M23. Imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Abanyamurenge barimo kwicwa ndetse abanyamurenge barimo gutabaza, ariko biribonekeza ko isi yose ititaye ku kibazo cy'abanyamurenge. Abanyamurenge barimo kunyura mu bihe bikomeye. Indege za Kongo zirimo kubasenyera amazu. Indege za Kongo zirimo gutwika imihana y'abanyamurenge. Abagore n'abakobwa barimo gukubagurwa, barimo gufatwa ku ngufu. Ibi byose birimo gukorwa n'igisirikare cya Kongo n'abazalendo. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe, ndabamenyesha ko mu kibaya cya Rusizi naho ibintu byayangaye. Amakuru arimo kongeraho avuye mu kibaya cya Rusizi aremeza ko abasirikare ba M23 baryamiye amajanja ngo barimo kwitegura kwisubiza umujyi wa Uvira. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko amakamyo menshi cyane amaze iminsi arimo gutunda abarwanyi ba M23 ndetse ko imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira irimo kugenzurwa na bano barwanyi. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko mu misozi ya Sange, mu misozi ya Kiriba ndetse no mu misozi ya Remera harimo abarwanyi benshi cyane ba M23 kandi ngo barimo kwitegura gutangiza ibitero karahabutaka, ibitero bigamije kwisubiza umujyi wa Uvira. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku aravuga yuko abasirikare ba M23 rwose baryamiye amajanja kandi biteguye kwerekeza muri Uvira. Umwanya ku mwanya rero ibintu bishobora guhinduka muri kiriya gice cy'ikibaya cya Rusizi.